الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. Geng hadis na katuntan wayaku Sahihul Bukhari. Sangka iya hadis nan inaloy sayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so taman ini bagaya lauda paru wallahu subhanahu wa ta'ala ko umani ori panian. Siku kapapagintaw niya sangka iya dunia ko tenda ya katatabu ya sangka iya dunia. Mikatita yang Abu Hurairah tigmanutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'adzar Allah ta'ala ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Tantu abigan na lauda paro wallahu subhanahu wa ta'ala sa manusia ini sampai niya sa umur yan siiko 60 ragun. Upaman na sa manusia amaya kapagidid sa 60 ragun na tanto tuwa bigan na lauda paro wallahu subhanahu wa ta'ala kukapapagintaw niya sangka iya dunia na amay ka sa manusia na di penuh pamatalenda sang kutua di nandi kang galabak siiko mga galabak ay kararang ito Allah subhanahu wa ta'ala na nasa bansa-banara miyakatindig unagyang kutua hujjah sa bansa-banara dad na kibagay niya na odiur kau paman na miyati kasi isang kaya dunia na dakadan gagalabag sa mga pipiya bakadan miyatatap sang kaya kambaradusa akatawan ka pamanaya saka amya kapagidid sa 60 ragun na pagawa na kang kaya dunia katawan na kau pamaas ka na miyakaranikan sang kaya kapatay na matatatap kapansang ka na lingga di ikang baradusa matatatap kapansang ka na kiindudaray nun ka kung mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala nadad no ba di kan makapanguba kagya apiad no bigang ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa malayata oras na dang ka usara agyang kaya malayata oras mitaman upama mitaman subhanallah giin nakapakain ng kaini papakain ng antano Allah subhanahu wa ta'ala papakain ng antano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakain ng antano sa mga lukstano sa mga lukstano may sampay sa 40, 50, 60 pakain ng antano siran kagi nakapakain ng kaini saban-saban na ramay kasutaw na may sampay ko idida 60 na di penggagalabak sa mga simba na dead no ba pamana dead na audio raki bagay niyan anto dan mga di magtaruyan siko hadapan wa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah api kapagintaw Allah subhanahu wa ta'ala sa malaya ta kapagintaw miya 60 ragun na dan yan din panamari sa mga suguan wallah sa aking gulalan yan nun sa mga sapar ini sapar wallah sa kapananggilain yan nun Pangninda ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadano ko mga tao miyambuhi sang kaya dunia arakas asyadan miyaloks na gumipatapatay si iku simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala pakambarakat niyan rakita no suka papagintaw tanong na gusto mga edit tanong gula lang ko mga simba gula lang ko mga panuno atan tanor kaniyan gula lang ko mga pipi agalabak tanong wa aqulu qawli hadha wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.